Reka tubahe ikaze bakunzi ba Rwanda Sun. Turi kuwa gatandatu, nizere ko mumeze neza. Weekend ikomeje kwa abantu buryohe, natwe ibintu ni sawa. Ubu rero tugiye kwanzika twinjira mu mujyi wa Bukavu. Tugiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu aho amakuru ahari kandi yizewe ahamya ko umutwe wa M23 umutwe wa M23 wamaze kugera mu mujyi wa Bukavu, ukaba wafashe uyu mujyi, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, utarwanye. Ushobora kumva ngo M23 ni gute yafata umujyi munini nka Bukavu, umujyi w'ubucuruzi, umurwa mukuru w'intara, itarwanye. Aho rero niho tugiye kwinjiramo, twinjire akantu kandi uko M23 yavuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ikibuga cy'indege yafashe ku munsi w'ejo, yagifashe nyuma yo gufata Katana, nyuma yo gukuramo Kabamba, aho ni muri territoire ya Kabare. Ubu rero abarwanyi bayobowe na General Sultan Emmanuel Makenga, wungirijwe na General de Brigade Byamungu Maheshe Bernard, ubu barimo baranywa ku gakonje, kavuga gakonje k'Ibukavu, kuko buriye Bukavu haba ikintu bise Primus rwose imeze neza cyane. Abahungu rero byanga bikunda, nabo n'abantu buryo ufite akanyota ugomba kukica, byanga bikunda binkwakuzi bahise bafata kariya kayeri, nk'uko abarundi bivuga ko ari akayeri ka Brarima, bagira uko bigenza. Ni ukuvuga ngo rero umutwe wa M23 wageze muri Bukavu ku mugoroba kuri uyu wa gatanu. Cyagihe abantu bari barimo bamwe bandika M23 yakuye mu kibuga cy'indege cya Kavumu, yagize ibiki n'ibiki, hari hasigaye ibirometero bike byo kwinjira mu mujyi wa Bukavu, ibirometero birimo 30 gutyo. Igihe rero bamwe barimo bagenda bakaguwa, bagenda bareba ese iki kibuga cy'indege na bintu bano ba Fardc, zino ngabo z'abarundi zirukanse, bano ba Wazarendo, ese na bintu baba bahateze. Niko abandi bahungu noneho wahise bakomeza basonga mbere. Muri uko gusonga mbere rero bahise binjira mu kintu bise umujyi wa Bukavu, bitandukanye na Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Buriya Goma yaragoranye cyane, gukuramo Goma byaragoranye, hari harimo ikintu bise resistance. Ako resistance yari iri ahantu hagiye hatandukanye mu makwe ya Goma, irimo bari abasirikare ba South Africa, irimo abanyamarawi, irimo abanyatanzania, irimo babacansho b'abazungu basohotse muri Kongo. Lieutenant Colonel Wiringoma abakubita utuntu mu mutwe ati we Kimbiya, wewe nimuzagaruka ahangaha mwabajinga mwe. Harimo bari abawazarendo, rubyiruko rwarwanaga nk'urwasaze kubera ibintu by'ibimogi babaga banyweye, kubera ibintu bya za Barsa. Hari haba inzoga zitwa za Barsa, hakaba n'izindi bita za Kings. Washobora kukanywa, wanywa tubiri, wagera hara muri kaburimbo ukatubona ikivu kirimo kiragenda kigusatira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari amashusho yajyaga agenda akunda kugaragara mu mujyi wa Goma cyangwa n'ahandi hano mu burasirazuba bwa Kongo, ubona abasirikare n'abapolisi ba Kongo barimo baceza, barimo babyina, bizihiwe za ndomboro, abantu bakagira ngo banywereye n'amafaranga menshi. Oya, ntabwo baba banywereye amafaranga menshi, ahubwo bitewe n'ubushobozi buke bwabo, aragenda agafata 1500 francs Kongore, urumva,
akagura kariya kantu babyita ibibido, akagura ka kibido, yanywa ka kibido kamwe, umuntu uri ku ruhande aho ngaho yareba akavuga ati ariko uyu mufandi urimo ubyinira aha ngaha ni na SMG, uhamucangamo akandi kamwe nanjye nkaguma ninywera nekanye. Yashyiramo aka kabiri rero ukahita buyaka bigakubitiramo n'inzara. Bara rero n'abantu tunabwira n'abantu banywa inzoga, ntukanywe inzoga mu ndasa, urasara rwose. Ubwo rero bari abahungu urumva bageze ipfo hariya nako ka Primus na ka Musteri ka epfo hariya nabo bagomba kugasoma. Abinkwakuzo banagasomye. Rero umwe mu banyamakuru ukorera Bukavu, mu mwanya nigize kumubaza ati aho habari za hapo Bukavu, arangije arambwira ati rafiki yangu hapa Bukavu mungini ewana uri mu biganza by'intare za Sarambwe. Ndabaza se ubundi bwo tugiye ku kantu kandi binjiye gutaho ngaho, abarwanyi ba M23 binjiye gutaho ko twari tuzi ko umujyi wa Bukavu urinzwe kandi twahoraga tubibona mu mashusho. Guverineri Purusi avuga ati reka bariya ni abantu baraho baciriritse ntacyo badukoraho, ntago bakwinjira aha. Tukamenya ko ingabo z'u Burundi zoherejwe ku bwishi, harimo na ya batayo ejo bundi Perezida Neva yohereje, ahibwira tumva mwa bahungu mwe mugende mufatanye n'izindi batayo 15 ziri muri Kivu y'Amajyepfo murwane ku kintu bise umujyi wa Bukavu. Ndamubaza ati ko twatumaze iminsi tubona hari rekritema y'abantu bitwa wazarendo ku bigo bigiye bitandukanye, ku bibuga barimo barekrita bahamagara urubyiruko ati muze narwo rukaza rwayagaye, rukaza rwasaza ati twebwe ibyabereye muri Kivu ya ruguru ntabwo byabera iwacu. Ndongera ndise wa mugabo we ko Lieutenant General Pacifique Masunzu uyobora Region Militaire ya 3 y'igisirikare cya Kongo, nyuma yuko bakuyemo Goma banishe General Chirimwami wagiye kwifotoreza ku rugamba, tabati Masunzu n'ukuntu yari yaje yarubiye bavuga ngo leta ya Kongo ivuga ngo twohereje umututsi guhangana na bene wabo, tukareba imbaraga zose zashyizwe hariya byagenze bite. Arangije arambwira tumva rero wa mugabo we Johnson, hano ibintu byaduhindukiyeho mu masegonda. Bijya gushyuha ingabo z'u Burundi zikimara kumva ngo ahantu bita Katana havuyemo. Katana ni centre y'ubucuruzi nziza ikomeye cyane, ishyuha. Katana irashyuha pe. Bakimara kumva ngo Katana yavuyemo, twatunguwe no kubona abasirikare b'Abarundi bari ku kibuga cy'indege cya Kavumu burira ibikamyo biruka bahongera Bukavu. Ndabaza ati se wa mugabo we ibyo bintu uvuga nibyo? Tereka nze nkohereza amashusho barimo birukanga, ariko nanjye mu mashusho nkaba nigize kuyabonaho. Ariko ndavuga ati rero ibi bintu bya internet by'imbuga nkoranyambaga byadutse, ushobora kubona amashusho ariko ari amashusho atarayukuri. Ndamwira ati mbwira neza ayo mashusho mwayabonye? Arangije ati ikintu cyabayeho ubwo M23 yasatiraga ikibuga cy'indege cya Kavumu, ziriya ngabo z'u Burundi baraba Fardc w'ikintu bahise bakora cyihuse cyane mu gukuramo akabo karenge. Ubonye inkoko hafi akayitambikana, ubonye iki cyakagitambikana, urumva
ubwo umuturage we urumva wari kubajya mu hafi we yari guhura n'ibibazo cyane. Barangije bayabangira Ingata binjira muri Bukavu. Uko kwinjira muri Bukavu rero bahahuriye n'ikibazo gikomeye cyane. Les M23 wabo Brigadier General Byamungu, kuko iriya front wiyoboye amezacha Byamungu Mahesha amezacha yese babwira ati avance kuri ako kwa advancinga rero bagiye kugera mu kintu cyiswe umujyi wa Bukavu. Aha abahungu batawanyitse bageze kuri Place de l'Indépendance. Kuri Place de l'Indépendance ni hariya hagati mu mujyi gutya wa Bukavu, harimo na rompoye rwose nini irimo aho ngaho. Abahungu bagiye kwinjira amaho muri iyo rompowe, ariko bagenda basuhuzanya n'abaturage. FDLR bano banyatura bose bari mu bintu ngo bya wazarendo, n'ingabo z'abarundi Fardc barimo bakimbiye. Ni ukuvuga ngo uko bamanukaga hari kuri Place de l'Indépendance, bahise komine yose ya Kadutu. Komine yose ya Kadutu ubu iragenzurwa nande na M23. Abandi bagize iki birukanse. Ni ukuvuga ngo rero muri uwo mukoroba kwa kundi abantu bagumaga bavuga se ibi ni iki, Corneille Nanga we umuhuza bikorwa wa FC waheza avuga ati rero twinjiye mu mujyi wa Bukavu, twamaze kuhagera, ariko kuri uyu wa gatandatu turakomeza ibikorwa byo gusukura umujyi. Gusukura ubwo bashatse kuvugana ukuye no kureba, no gufata of course umujyi wose ukajya mu biganza byabo, no kureba babandi bitwa ba wazarendo abo ba Fardc bamwe bagiye bakuramo imyenda bakambara gisivile bakirukanga. Ariko ubundi bwo hari ibintu bibabaje, uzi ko n'umusirikare wa leta wambarira ko nuza kuri civile, we aragenda akakora ibyo hambere abanyacyaro bajyaga bakora bita kugondeka. Akagenda agafata cya mugondo, agafata igipantaro cy'igitreningi, akambara umupira, yarangiza akarenzaho uniform ya Fardc. Yakumva urusasu ngo ta uzi ikintu ahita akora, ahita yikinga ahantu agakuramo ya myenda ya Fardc, yarangiza akagenda nk'umuturage. Muri abo rero bagenda nk'abaturage, bamwe batwara na za mbunda bari bafite, dore ko bazi basakajemo. Noneho yagenda yabona ahantu yikinga akazaza agikoresha mu bujura. Niko gusukura rero Corneille Nanga yavugaga, n'ugusukura nyine bagenda bakuramo ibyo bihanga abo bantu bafite izo ntwaro, usibye ko banabasaba bagiye aba bahungu bari mu 23 n'abagabo n'abagore n'abakobwa. Ikintu bo bakora, bafata ikintu bise megafone cyangwa bagafata imodoka ikazenguruka mu mujyi, ikagenda ivuga ati nyabuna umuntu ufite ikintu bise imbunda nayigende ayishyire ahantu runaka. Ariko bakarenzaho ngo nitugufata wari ufite imbunda waranza kuyitanga, utapata cha mutema kuni. Ubwo murabyumva ari nabyo bakoze muri Goma. Nk'ubu muri Goma nk'umuyobozi w'umujyi amaze iminsi yirirwa asaba abantu
turabizi hano muri Goma harimo abantu bafite ibirwanisho, turabizi harimo abasirikare ba Fardc banze kwitanga, turabizi harimo za FDLR zacumbikiwe n'abantu, turabizi harimo ba wazarendo bamwe rero abakongomani bamwe basigaye bana babyina bakayita ngo ni wazashu, urumva ataba ba wazashu abo ba Fardc abo bose uzi ko afite imbunda nayizane. Nawe nimba umucumbikiye, nimba ucumbikiye umuntu ufite imbunda, nimba ucumbikiye umuntu ufite amasasu, nimba ucumbikiye umuntu ufite grenade, ikizakubaho kazi yako. Hari iminsi nko muri Goma yatanzwe baravuga ati igihe iki niki nimutazana ibyo birwanisho hazabaho ikintu wise gupekuwa. Hahandi bafata karitsiye kuri karitsiye abantu bakajya kubyuka abantu babagezeho barimo bakubara ati we ramuka. Iyo ramuka rero niba gusanga nicyo gikoresho, yewe ndabizi Goma twafite abantu benshi badukurikira no mu bice bya hariya. Niba ufite ikirwanisho gitange nyabo, gitanga utazamera nka biriya bya idengo byabaye ejo bundi. Sibyo ko idengo we yazize ubutegetsi bubi, ubutegetsi yahoze ahangana nabwo, yahoze akritika, yahoze atuka yita perezida Kisekete ngo ni panci, ngo ni ikigoryi, ngo ni ibiki, aho asohokeye muri gereza atorotse kubera ibyabereye hariya. Tipe nimba yaragize ngo arongera none ajya gushimisha Kisekedi na bamuyaya, ajya gukora akantu k'akaririmbo kari aho ngaho, arimo atuka M23 birumvikana, atuka u Rwanda, agarukana bya bintu by'ingenga bitekerezo ya jenoside. Kuko uriya muhungu buriya hari indirimbo agira yitwa Watusi, avuga ukuntu abatutsi ngo ari abantu babi, ngo ari abantu b'ibikoko badakwiriye kuba muri Kongo, avuga uburyo Kisekedi nako avuga n'ibintu bibi cyane. Ejo bundi rero yongera akora ako karirimbo, muri ako karirimbo akongera agatukamo nuza Kisekedi ngo niho yazanye ibibazo n'ibiki byose. None ubutegetsi nyine ba bantu n'ubundi bagifite za ntwaro, bamwe umwe bagenda bihishe bamurangije. Bamaze kumurangiza ati M23 akari igenzura umujyi, atubwo niyo yamwishe. Ariko abaraho byabereye bazi ukuri, baravuga ati yishwe n'umuntu watumwe. Iyo numwe rero Kisekedi n'ubundi haracyari abantu biwe n'ibiki byose ari muri Goma. Niyo yasuku uriya mugabo yavugaga igomba kubaho, igomba no kuba muri Bukavu kugira ngo abo bantu b'inyangabirama babashe kuvamo. Rero uyu munyamakuru yakomeje amwira ko na wakekaga ko Kavumu yafatwa kuriya. Mbese abantu bahariya bose bakwiswe n'inkuba. Kavumu yaririnzwe, Kavumu hari ibifaru bingana kuriya, Kavumu hari indege za gisirikare, Kavumu hari iki. Uburyo muri Kavumu humvikanye amasasu mu gihe kitari kinini, kuko n'abarwanaga ni bari abasirikare bake b'abarundi bari bahasigaye bari aho ngaho. Barangije bagiye kubana bakabona bakatanyama barimo bariyirukanyira n'ibiki byose. Barangije abana banera rushatsi hatari ko turapfira iki aha ngaha. Neva ko yigendeye iyo ngiyo yasigaye ihorera mu ndege. Kisekedi twumvise amakuru ko yari yibereye mu Budage, tukabona n'amafoto arimo yihera indabyo madame kuri Saint Valentin. Kuko batumenera imitwe aha ngaha ngo tararwana ku kibuga cya Kavumu. Nuko bahise birukanyira hehe? Bahise birukanyira i Bukavu. Bakigera i Bukavu rero burya umutinda ahorana ibibazo. Buriya iyo uri umutindi uhura n'akaga gakomeye cyane. Hari igihe ujye kubona gafi
uvuga ati akangiye kugasamura kagafu kabona ngo kakaguca mu myanya y'intoki. Abandi nabo bageze Bukavu batangiye kwikokinga bavuga ngo tugiye none bajya kumva imirindi y'abari abahungu ba Makenga bakuramo akabo karenge. Urumva abaturage rero mama ikintu bakoze niki nuko bayambira. Noneho hari n'abavuga ngo bayomba ibiki. Mwibuka ko hari Bukavu M23 yageze ni wabo wa Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa politike wa M23. Urumva rero bya bindi abantu bahora bavuga ngo M23 ibiraho irwana ngo n'abanyarwanda ngo ni ibiki, no, bariye n'abantu barwanira iwabo. Kwa Bertrand Bisimwa yageze wabo. Gira ngo abantu ejo babonye bya Mungu, General bya Mungu ari maganira n'abashi, arimo bati nyanya n'abati nyanya. Ibintu biro bibera hepfo hariya. Abaturage bo barimo baragaragaza ibyishimo bidasanzwe, ariko muri ibyo byishimo hari abishima abandi bashaka aho bagereka ibintu. Nk'ubu nka Perezida Tshisekedi ejo yavugiye mu Budage ni inama irimo ibera Munichi, yavuze ko ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cye zigamije gufata ubundi butaka no gusahura mu cyo yise guhonyora bikabije amategeko mpuzamahanga y'ubusugire bw'igihugu. Yongeraga bya bintu ati amahanga agomba gufatira u Rwanda ibihano. Ariko muri iyo nama Tshisekedi hari ikintu yibeshyeho, ashobora kuba n'ubu ahantu yicaye Kinshasa harimo bitekerezaho. Hari umugabo bita Marizamunda Juvenal. Marizamunda Juvenal ni minisitiri w'ingabo z'u Rwanda. Muri iyo nama Marizamunda yajyanyeyo mu bantu nabonyeyo bari muri iyo nama harimo Brigadier General Ronald Rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, hariyo Patrick Karuretwa, hari n'abandi delegation y'u Rwanda. Marizamunda rero we yahise avuga ko u Rwanda rutugize rutera Kongo kandi rutazigera rubikora, ko u Rwanda rwakoze ku buryo nta kintu kigomba kuva muri Kongo ngo gihungabanye umutekano w'u Rwanda. Abazungu rero Tshisekedi sinzi ibintu nimba ari uburoza sigara ashyize mu bazungu, nimba ari uko nabo n'ubundi baba bashaka kugira vuge nabo babone uko bajya kwisahurira n'ibiki byose. Ubwo nuza Marizamunda rero masobanura ibyo bintu abazungu babonaga bashaka kumuca mu ijambo, ariko Marizamunda ni general arangije avuga ati mwe muretse sindagera ku ntego y'ibyo shaka kuvuga. Ibibazo biri hara muri Kongo biraterwa n'ubutegetsi bwa Kongo bugereka ibintu byose kuki ku Rwanda. Urumva none Tshisekedi ubona nandi muvundo yonye agarura ko ibintu birimo bibera hariya byose byatewe n'umugabo bita Joseph Kabila. Kabila muramuzi yari perezida wa Kongo, ni nawe Tshisekedi yasimbuye. Tshisekedi rero yagize ngo ababiri inyuma nyabo barihishe nibagaragara ngo babivuge, kandi uri nyuma y'ibi byose wa nyawe nuwo nasimbuye Joseph Kabila, nubwo atabivuga ngo abyemera. Urumva Tshisekedi ari mu mikino yo gushinjanya, ni nko gutata chance bya bindi abana bajyaga bakina kera naha cyangwa naha ngaha. Urumva ati M23 n'u Rwanda, M23 ni ingabo z'u Rwanda, none ati M23 nyirayo uyire inyuma ni Joseph Kabila, kandi Joseph Kabila niwe wamuteretse hariya, wamuteretse hariya ku butegetsi na Colonel Nanga. Uyu Colonel Nanga ukorera FC M23
ari nayo mpamvu Colonel ahora avuga ngo ngewe nafashe ikibi nyishyira ku ntebe, ni nanjye ugomba kuzakikurira ku ntebe. Rero ubu ngubu tuvugana nyine nk'ibisanzwe, Bukavu iri mu maboko y'aba basirikare, abarwanyi ba M23 nibo barimo bayigenzura. Ikindi kandi andi makuru twababwira nuko rwose ubu ngubu Makenga we yamaze kuganiriza ba basirikare bose na baba wazarendo bamwe bamanitse amaboko muri Goma, bakajyanwa muri kiriya kigo cya gisirikare cya Rumangabo, bakajya gutozwa, bakajya kwigishwa, nyine bakajya kwigishwa indangagaciro kugira ngo bya bintu by'ubunyamaswa bibashiremo. Makenga rero abasura yababwiye ati turabavandimwe, turi hano kugira ngo tubereke ko turi abasirikare ba nyabo, tudashaka urwango, tudashaka ivangura, tudashaka umuntu wese wica umunyekongo amuhoye ng'iby'ubwoko. Undi bwo igihe tugezemo umuntu kiba mu bintu by'ubwoko rwose ni umuntu winjije cyane. Ati twebwe twaje kubareba kugira ngo uwifuza wese kujya mu gisirikare kidafata ku ngufu, kitanywa ibintu by'ibitabi, biriya bintu by'ibimogi n'ibiki byose, utiba ibintu by'abaturage, kugira ngo aze yiyunge kuri M23. Yewe uyu munsi batangiye n'amafunzo, batangiye amasomo kugira bajye muri M23 bajye kubohora igihugu cyabo, kuko yababwiye ati tugomba kujya kugira iki, tugomba kujya gukuraho buriya butegetsi bubi. Uko ibyo rero birimo biba muri Sud Kivu, hariya za Bukavu twari turi, ubu noneho hari ikindi kibazo gikomeye cyane. Bariya barimo birukanka ubu bagiye muri Plaine, niho Masunzu yashyize base. Ingabo z'u Burundi nazo ibujumbura kwa Neva barimo barakira ikintu bise ibikoresho birimo biva muri South Africa. South Africa ntabwo yavuye ku izina. Biriya ejo bundi Ramaphosa yavugiye ku kibuga cy'indege bakira iriya mirambo y'abari abasirikare baguye mu ntuza, baguye muri Congo. Biriya n'ubu ryarye rabuze ngo ikibazo cya politike ngo bagomba ngo M23 na nuza na ubutegetsi bwa Kisekedi ngo bagomba kuganira. N'ubu ryarya kuko ubu ngubu amakuru ahari kandi yizewe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kuri Melchior Ndadaye barimo barakira imbunda ndetse n'indege z'intambara zirimo ziva muri South Africa. Ubu rero kubera Kavumu yafashwe, icyo bashaka gukoresha, barashaka gukoresha ikibuga cy'indege cyo muri Minembwe. Urumva bakoresha ikibuga cy'indege cyo mu Minembwe. Ubu ngubu muri biriya bice bya Minembwe bituwe n'iki n'abanyamurenge cyane, ubu bamaze ubu barimo barateseka ku rwego ruteye ubwoba. Nk'ubu tuvugana kugira ubone ko bano bantu bafite ibintu by'ingengabitekerezo ndengakamere, ubu tuvugana mfite urutonde rw'abanyamurenge bamaze gufatirwa i Bujumbura. Urumva bazira ko ari abanyamurenge, noneho ubutegetsi bukabashinja ko bafitanye isano ngo n'u Rwanda, ngo ni abatutsi. Ibintu biciriritse cyane. None ubu ba basirikare bose barimo bajya kwirunda ruguru hariya ku kibuga cy'indege cya haraza muri Minembwe, barimo barica abanyamurenge. Ikintu kibi cyane, ikintu gishobora kuza kubyara twirwaneho, nk'uko n'ubundi hori ivuga ngo turirwanaho yawowe na Colonel Makanika
bashobora kuza kwihuza na M23 barangiza bakagukubitira ikintu wise umurundi, bakagukubitira ikintu wise umufardc, bakagukubitira n'abandi bose, kuko kiriya kibuga nikiramuka kigumye mu biganza bya guverinoma ya Kongo, iraza kuba ibaye indi renfort ya guverinoma n'ihuriro ryayo, kuko hariya bya bikoresho byose byazanwaga ikavumu, ubu noneho birajyanwa hehe? Mu Minembwe. Ubwo niko bari abanyamurenge noneho bari bahuriye n'ikintu bisa akaga. Bivuze ngo M23 kwa kundi ivuga ngo ibintu byacu ni kwirwanaho, dushobora kuza kumva irindi tangazo noneho iri kumwe na twirwaneho. Barimo bakora iki? Barimo bazamukana hara mu misozi miremire. Ngayo nguko, reka tubashimire. Mu kanya turabagezaho n'andi makuru, tubasaba gukora subscribe. Ni Rwanda Sun TV, mujye muduha ibitekerezo, muduha inyunganizi, kugira ngo turusheho kubaka umuryango wagutse. Nyagasani abaha umugisha.